و بخیر هاتنه بسه چاوار هاتنه خوازم راستیه که بجم اول آسیا عبدالله نه وک روژاوا وک اندامی کنه که شاندا کنه که سردان بو بس تبین یک بچو رزدارم شاندی کنگره نتوایی کردستان به مبسته که آلوزیا لباشور کردستانه لنابلایان هزی پشمرگه و هزین گریلا که لدورا گاره و چندین دورندنده که رو دایه کنگره نتوایی به پیوستی زانی که دملدست مداخله او آلوزیا که رو دایه پیشی لی بیتا گرتن که شرکی نافخوایی پیک نیه هاتنامه تقریبا 3 هفته یه یعنی 18-19 روز امل باشور کردستانه نه ده سراته ده ما خواسته که ام سروکا پارلمنتویا باشور کردستان برز رواز فایق ببینن که هویتناک ملگلوان پیکات لگل یکیتیا پارلمنترانی کردستان که ما خواستم وان ببینن هویتناک مایه به انجام و به ارینی که پیکات لهر لایان ده پیره ما خواسته که ام سردانا رزدار جناب اکک مسعود برزانی سروک پارتی دموکراتی کردستان که هفدیتنه که گل جناب وان درفت پیک وره به همان کارت ما خواسته که ام سروک حرمی رزدار نیچیروان برزانی سروک وزیری حکومتی حرم رزدار مسرور برزانی ببینم ما سرلیدان خواب نویسکی و همجی که حوالانی ما روبرو پیوندی لگلواندانی که در فتح هفدیتنه که بیتا هولی بلام حتانی افکاته ام لحیویا برسی و حوالانی پارتی سروکی حرمه و سروک وزیری حکومتی باشور کردستان برسی و داخوازا ما هینو هین ندانه ام لحیوینه که برسی و بده حوالان دپیره مسردانا پارتی ریخراوی سیاسی جواکی کسایتی ماموستای آینی حتی سروکانی عشیر کسین روشنبیر انتلیکتویل اکادمیسین چندین دور ما سردانا وان کرد ما بوان لگل وان هفدیتم پیکانی ما مقصد و آرمان جی خوا بوان گود مقصد آرمان جین شانده جسی داخوازن کنکریت زلال کم پیشکش کلیه یک اوه که آلوزی لحرم راوسته هیزن پیشمرگه و هیزن گریلا که وگرن جگای خواه در فتن دیالوگ زمین دیالوگ که بیت پیدا کرن لایان طرفان که لگل هفدو هفدیتن بکه دانستندن شروعه که اف کشیا اف آلوزیا که لباشور کردستان رو دایه که چاره سر ببن شر نبخویی کردان به هزاران شهید دانه جه سالان بلک 20-30 سالن داوی چندین شر نبخویی بویه هر شرکی نبخویی بخوره کارسات مالویرانی تکچونا در فتو امکان که جبو هر کردکی جبو هر بشکی به حقیقت ام به خسارت دزانه لورا پیویسته که دوی قناغا حساس ده دوی قناغا گلکی گرین ده که لروشلاتا نابراست گلک بویرین گرین پیتر شرکی نبخوایی ند انجام کردیه تو کرد نخوازه کرد دیالوگ دخوازه
Kurd yek rêziye dixwaze yek dengiye dixwaze ev temenya ev daxwaziyan helwest û daxwazên partiyên başûrî ku me ji bilî partî pêve partiyên û rêxistinên siyasî me gel gişa hevdîtin kir ev daxwazî ev temenî ya gişa ye helwestê wan erênî bû şer naxwazin diyalogê dixwazin çareseriyê dixwazin ji ber ku pêwîst nake ku em encamê şerê navxweyî dûr û dûdirêj em bi were parvekin hûn dizanin ji ber ku bercewendiyê Kurd di şerekî navxweyê tune ye kesê ku ji şerê navxweyî sûdê wergire dewletên dagirkirin dewletên herêmê ne ku teḥemmül û toleransa wan beramberî qezenc û derfetên Kurd niye lewra di huzûra we de em careke din weke şanda Kongereyê Neteweyî Kurdistan ku layanên bûne sebebê alozî an ku alozî an kêşek ku derketî holê careke din ku li ser rewşê li rewşa herêmê ku rawestin riya diyalogê vekin me helwestên ya jî bersîva Partî Karkerê Kurdistan ji ber ku derfetê me ye ku em rûbirû wan bibînin nebû peyamên wan bersîvî wan ji bo seredana me başûr dan xuya kirin ku ew amade ne li gel diyalogê li gel hevdîtinê li gel çareseriyê me temennî dikir ku em li gel Partî Demokratîk Kurdistan li gel serokê herêmê li gel serok wezîrê herêmê ku em hevdîtinekê li gel wan bikin ku daxwaz û peyamên wan jî wergirin ku em ji bo raya giştî bikin gelê Kurd bi 40 milyonî îro hêviya vê bangewaziyê ye îro hêviya ku em encamekî erênî bo raya giştî bêjin em bihêvîne ji ber ku ew hevdîtinên me li ger her du layan pêk nat helwest û peyamê Partî Demokratîk Kurdistan pêşmerge çi ye em bixwe nizanin lê em dizanin ku aloziyeke ye ew alozî di her saetê de di her kêliyê de dikare wergire şerekî navxweyî ê ku destirêjayî di vê aloziyê jî dikiriye dewleta Tirkiye artêşa Tirkiye ku dixwaze herêmê dagir bike bi pîlanên xwe bi helwestên xwe dagirkerî hem başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê ku dagir bike ev ne di bercewendiyê Kurdê ye ev qezencê Kurtê niye em bihêvîne ku wê ev alozî bi dawî bibe wê çareseriyek riya diyalogê bête vekirin ku teref li gel hevdûrûnên û dawî lêbînin zor spas dikim يعني كرايو كسر جباري كا كتايسن بارتي أمازينيا بو بارتي كردستان أمازنا بو يودينيا ولا همان كات شعبو بارتي كتير كسر اشتهى تابين يوبا مني يعني عند دوا راسي كيرك دول يعني تجدا يتشكى كبارتي كردستان فكتير يعني هو هدول يعني كده نسيو يعني مربوط عن بو كير يعني كراي يعني هو دوا كده كان أم كيشي كتاي بينك هشتا هدول يعني سياستان نبي يوا بله كرم آخر أمي برسيفا برسي جنابي وابدن هوال آسیا عبدالله اندام شانده کنکه یجبو کو سردانت بره از خوازم کو اوجی چند گوتنا ببیجه امید بره و گرن سر پرسه و امی برسیوا پرسه جنابه و بدن کرم که از سوالات ام وسپاس دکن ام عولی دستخوشی لو دکن دو هفته هنجی خبات شانده کنکه د شوپینن وجبوی راگهاندن دست نشان دکن براسی مابست شانده کنکه جبوی باشور کردستان یک ام خطریه هایل پیش اف خطری وره گرتن مرحله دوامین دان دیالوگ دست پی بکد نوبری لیانه دا و طرف بکار بن
به دیالوگی ام کشی هنه چاره سر بکن تباهی هفدیتنه که ما لگل همه آلیا به دمه دا پیش خستن ناف دو هفتیا دانه ام دکارن بیجن تباهی گل کردستانه و تسری دا باشور کردستانه لدجی شرکی نافوینه یک دنگ هم خلکی کرد هم تباهی لیان سیاسی اکومالایتی اکومال گل و هفدیتن کرنه هر کسی لدجی شرکی نافویه جبر کو ام وک گل کرد ام دقونا خاکی گلک حساس و دیروکی دا درباز دبن در فتح مزن لپیشی منه لیل کلک آوی خطری جهنه پیوست هم دستکفتی هنه ام بپارزن و هم به هلوستکی نتوی به سیاستکی نتوی به هیزکی نتوی هفبش ام بکاربن لهمبر خطریه که هنه و لهمبر داگرکریه که ایرو لسر آخا کردستان هم آخا ما هم جه ایریشه که لسر نتوا ما دکن کمکوژیا درست دکن و به هلوستکی نتوی ام لهمبر داگرکریه که لسر کردستان جی تکوشینه که هفبش بدن مشاندن جبوی وی ام تباهی لیانه که ما لگل و هفدیتن پیش خستن که پیشوازیا شانده کنکی کرن ام هلوستا و پیشوازیا و ام سپاس دکن ام سلاف دکن لی ام دبیجن پیویست ام همی پیک و هول بدن همه لیانه سیاسی کردستانی همه سازی و ریخراون کمالایتی و تباهی ام بیجن جواکا کرد هم لکردستانی هم لدروی ولات پیویست ام زخت بکن ام هلوستی خوان نشان بدن کو به تشی وی امر نادن کو جارک دیتل لکردستان د ناف بر لیان کردی دا شرکی نافای درکبه و حمد اسکپتین گلی کرد ایکو بکده کی مزن بر خدانه کی مزن کو ایرو هاتنه به دست خستن تک بچن جبوی ویج دوی کو ام زخت بکن لسر قناخ دوامین کو پیوست هر دو لیان کو بکار من گل یکتر دانشن و دیالوگ چه ببه و همه کیشه کو هنه به دیالوگ وری چاره سر کرن مساجی کو پارتیا کارکری کردستان برنگه کی فرمی جبوی شانده کنکی شاندنه گوتنه ام آمدنه جبو دیالوگی ام آمدنه پیک و دانشن جبوی کو همه کیشه هنه ام به دیالوگ چاره سر بکن و ام نه طرفی شرن لمخابن ما هاول داک و ام مساجی پارتی دموکراتی کردستان هم گدار بکن و هم بکاربن کو وک کنکه وک شانده کنکه کو ام آلیکار بن کو هر دو طرف بکاربن ورن گل یکتر دانشن مخابن او درفت چه نبو لجارک دیتر جی امی هولدان خواه بکن و هیویامه کو همی آلی جی هولدان خواه بکن کو بکاربن قناخا دوامین جی ور پیکانین دیالوگ دست بی بکه و همه پرسکری که هنه کو ام بخواه پرسکری که خواه چاره سر بکن دوی قناخا حساس دا وک کرد دوی کو ام بخواه پرسکری که خواه چاره سر بکن پرسکری که نتوی هیا دوی کو ام همه جبوی چاره سر کرنا پرسکری که نتوی لحمی بشه کردستان دوی کو ام هولدان بکن دوی کو ام تشگریا یکتر بکن و همه دستکفتی هنه جی کو ام پیک و ام بپارزن جارک دیجی ام جبوی ود بجن زور سپاس سپاس بله بله حوال آسیا عبدالله برسیوا پرسا جناب ودا احمد دبیرا من دم دست من هاتم پرس کنفرانس اما انترفیو کی چه گفت گفتم حتی که سر نکرد اما برنامه لهن که شما او کارین بیش او کنفرانس داوی کاریوه یا خود او بانگواز که گفت بیشون پتاکه برسم ندایا دخوابت چه بیشتر لاگن ان کنفرانس کاری داوی ویا نه سردانا ما و پلان سازیا ما یا شانده کو دویم جاره دخبته جدو پنگاوایه پنگاوا پیشی کو سردانا پارتی و رخراوی سیاسی و جواکی و کسایتی به کو ام بیر و رای وان هلوست وان که بینی وان و پشتگریا وان ورگرن اف بشا ما بداوی کریه سردانا قناغا دوام هیه قناغا دوام جی اوه کو ام وک کنگره نتوی کردستان بوی پشتگیری و بوی هزا کومش پارتی و رخراوی سیاسی ما گرتیه امی دست به پنگاوا دوام بکن جبر کو خلق شر و آلوزیه نخوازه پنگاوا دوام اوه کو امی ایده لسر کمیسیونه که کو بجدیت کاره بین لایان هفدیتین الگلوان بکه
و کو اشرافی سر د هفدیتنه که کو دکاره بیت روجبی بس دوام اگر بقول پێشمەرگا بەریدا لێ وەزارەتی پێشمەرگات ئەو گەزت و حرەکەت بۆ هاتیکردن بیش ئاگای مەلێنینە یعنی ئەو هێزە نەسەر بۆ وەزارەتی پێشمەرگا چونکە وەزیری پێشمەرگەت بری نەسەر بێ نا ما ئاگای مەلوان حرەکەتی وانینە من چ ماژەڵات بێژن پێشمەرگا دوێ مژارێ دەست ناخوازم کو سپێکولاسیۆن بێتن کردن یان ژێ بەرسیڤەکەدم دە هەر حال و کاردە ئەو هێزên ku çûnî li wira bicîbûne hêzên pêşmerge ne îca hêz pêşmergê ser bi hikûmeta herêmê ve ye ê ser bi partî ve ye mijar ew e mexsed û armancê kenekê ew e ku ev alozî çareser bibe ne gengeşî nakokî an ku hîn geştir bibe dijwartir bibe em bihêvîne ku di wî warî de هلوستی کنه که بلایانیا کنه که کو بیت زانین و جرای گشتیر بیت خویا کرن سپاس کاک احمد من دڵشادم لە ئاتۆڕی هاوی ژیان ئەگەر بێت و برژەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و پارتی کرێکارانی کوردستان پاکەکە بەردەوام بێ پێشبینی چی دەخوازن بۆ بارەزۆ بێگومان یان ئەگەر مەبەستا پرساتە کو هات و شەڕێک ببە یعنی ئەم قەت وەکە کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان gelê Kurd 40 milyon Kurd naxwaze tesewwur bike ku şerekî di sed sala 21 de ku destkeftî û bercewendiyê gelê Kurd ew qese berz bûne bi qandî wê tehlîke û metirsiyê li ser destkeftinên Kurd ku heye ku em texmîn nakin ku teref pêngaveke werê bavêjin ya jî em temennî nakin naxwazî gelê Kurd naxwaze ku şerrekî bi vî rengî bine lewra ji ber wê sebebê de ez naxwazim ku qet behsa şerê navxwayî bikim دوو پرسیارم پرسیارێکەمان ئەوەیە ئەو لایەنانەی کە داوەتان لێکردوون لەگەڵان کۆبنەوە بەڵام ئامادە نەبوون کۆبنەوە لەگەڵەوە تا ئێستا وەڵامی کردوونی هەر نەبووبووەوە هۆکاری ئەمە چییە و پرسیاری دووەمیشم سەبارەت بە هەنگاوی دووەمتانە ئەمە ڕوونکردنەوەی زیاترم بۆ لەسەرەوەی کە هەنگاوی دووەمتان لە دوای ئەمەوە چییە کار و خەباتên siyasî di mijara çareserkirina pirsên aloz de hene an jî ku di wir derfetê ku diyalog ku pirsgirêk bêtin çareserkirin gelekî zehmet e rast e me her du taraf rûbrû nedîne belam me peyamên terefekî me gudar kiriye em peyamê me dixwastin ku peyamê terefê din jî gudar bikin em li ser vê babetê em ê hîn kar û xebatê xwe berdewam bikin bi şêwazên cuda bi üslûb û metodên cudatir em ê bikin em divê preskonferansê de dixwazin ku daxwaz hêvî û helwestên gelê Kurd ji bo raya giştî bidin xuyakirin ku gelê Kurd diyalogê dixwaze hevdîtinê dixwaze çareseriyê dixwaze ku şerê navxwayî bi carekê ji holê bête rakirin helwesta me pêngava me ku avêtî ev e di rojên pêş de jî em ê divê mijarî de hîn kar û xebatê xwe em bê berdewam bikin لە باشووری کوردستان ئەمێنەوە یاخود لێرە ئەمێنەوە چاوەڕێکن لەگەڵ ئەو لایەنانە کۆبنەوە یاخود باشووری کوردستان لێرە hevdîtinê me berdewamin şêwazên cuda li gel terefên ku karibin piştgirî û alîkariyê ji bo çareserkirina vê aloziyê bike hevdîtinê me gel wan jê din em ê hew bidin ku hevdîtinê xwe di asta navdewletî jî de li herêmî jî de li hîn der û dorên din jî de em ê bikin ku ji bo em karibin zextê bikin ku teref bên li gel hev danişin ji ber ku ji pêş tu çareyeke din tu çareseriyeke din ji bilî diyalogê çareseriyê û müzakerê pêv niye دستان خوش گوری کم شوکین یعنی حتی نه آنیه کو هلوستی کو همه کنه که زلال نکریه پیدا کنی یعنی حتی نه جی هلوستی زلال و آفاقی زلال نکریه و ندیاره کو جبر پیدا جی بکنه کار و خواهی کنه که آنجی هلوستی خو زلال کنن بر کار و خواهی و یعنی اون چی بکن اون بعد هلوست تمام بمیری وکی بره آنجی غیر دن یا خود لاسان زیگ بمیری pirsên siyasî û pirsên ku alozin ya jînakokin jêr xebatên dûn dirêj lazim e peywendî û danûstandinên berfireh jê lazim e
ام ریا دیالوگ ریا دانوستندن ریا اشتیه یا دست خیرخوازی ام درج بکن ام سروان اسلوب سروان متد و سروان کارو خبات خو می بردام بکن